Yes, alright, nongere kubasuza ndetse no kubifuriza amahoro hirya no hino aho muri wowe uba wahisemo gukurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda gatanu ku kandi unasharinga ibikorwa byacu nyabuneka muri abantu bagaciro Imana igibaha umugisha. Yes, alright, uyu munsi rero Fly TV Rwanda twagarutse kugira ngo dutwike imbuga cyangwa se dutwike hirya no hino. Uyu munsi tukaba tugarutse muri ya gahunda ya short impressive story kabisa ziba zigezweho zitambuka ku mbuga nyinshi zitandukanye. Yes, inkwano, ibisabo, imivugo, kurahira ndetse n'ibindi bikorwa byinshi biranga umuhango w'ubukwe nyarwanda bikaba rero birimbanije. Aha rero ni mu karere ka Gatsibo aho umusore w'imyaka 23 yabashije kuba yarongora umukecuru w'imyaka 63. Mutobare cyane kuba tumwise umukecuru mw'abantu mwe ni henshi cyangwa se ni hake cyane bikomeje kumvikana ibintu bimeze nk'ibi ngibi kabisa, kubona umuntu w'imyaka 23 ashakana n'uhagaze imyaka 63. Yes, iyi rero ni inkuru twabashe kuba twakwakira iturutse ku reporter wa Fly TV Rwanda aho yaje kuba adutangariza ko ibingibi byabariye mu murenge wa Ntarama, ni mu kagari ka Ntarama muri aka karere rero ka Gatsibo, aho rero uyu mukecuru cyangwa se uyu mugore w'imyaka 63 yabashije kuba yashakana n'uyu musore uhagaze imyaka ye 23. Ibintu rero bikomeje guca ururondogoro hirya no hino mu Rwanda mu duce dutandukanye, aho rero abantu benshi bakomeje kuvuga ko ibi bintu nk'ibi ngibi bitari bikwiye kubaho, kubona umusore nk'uyu nguyu ajya gushaka abakecuru kandi inkumi zirimo kwisukirajya. Yes, alright, ibi ngibi rero byaje kuba byatuma umunyamakuru wa Fly TV Rwanda yegera uyu musore amubaza byinshi kubijyanye n'urukundo rwo yagize kuri uyu mukecuru. Umusore ubwe avuga ko adakundanye n'umukecuru ahubwo akunze urukundo rwa nyarwo kandi ko bateze gutana bagiye kuba ku rukundo kandi rukomeye. Twaje rero gukomeza gukora cyane aza kwegera umugeni muri rusange, uyu mumama w'imyaka 63 nawe aza gutangaza ko yiteguye kurushinga urugo rugakomera mw'abantu mwe. This is impressive stories ziba zitandukanye. Fly TV Rwanda murabizi ntabwo tugoheka kugira ngo tubagezeho vibes nyinshi ziba zitandukanye, amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi kandi agezweho. Akimara kuba Fly TV Rwanda tuba twagezeyo kugira ngo tubahereze byinshi kandi ku gihe. Yes, ndabakunda cyane kandi ntuze kugenda udakoze subscribe inshuti yanjye kugira ngo tuze kuba tubana mu bintu byinshi muri stories zitandukanye ndetse n'amakuru atandukanye abagenda acicikana. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibahe amahoro aho muri hose. Ciao, peace.